Uang ayo gede megenah ring bendul. Niki titiang lurus Kang nggih. Terus semua menawi kebuat kadang yang ulaman-ulaman sanetiosan keradesan. Ingat, matur semua. Masak. Jaya, jaya, jaya. Maaf. Jaya, jaya, jaya. Swastiastu. Diksa kembali tidak aturan adalah wajib hukumnya berdasarkan ajaran catur asrama. Om Swastiastu. Nah niko baru semangat Om Swastiastunya, tepuk tangan niki. Uang ayo gede megenah ring bendul. Niki titiang lurus Kang nggih. Dadyo agung pasek kubayan wong ayo gede megenah ring bendul. Nah niki tolong titiang berdua keluarga besar pasek kubayan jangan menyebut diri sendiri, alamat diri sendiri salah. Nah nike harapan titia supaya tatas uning niki keberadaan daripada kubayan kita ring megenah ring bendul nike dadyo agung. Ketika kita berbicara tentang dadyo agung tertinggi di Pasek Kubayan nike sampun megenah ring bendul. Sampun yang salah niki geden memberikan sarin sanang sebesar 11 juta niki. Pembersihan sebenarnya berapa?
Abah saya.